Iya pak, iya kan mau kebel di lebaran ya pak. Kira-kira ayat THR entenya pak. Ngaca coba dia. Dia itu honorer doang di dia. Besok bola gue yang menang THR segala. Tapi pak, lamun ngandalkan gaji doang ripuh kami pak. Maju ay mikiran. Tuduk, sadar diri dia he. Awah, maburkan itu dia. Tah, sesuai kebijakan pemerintah tahun ieu THR jeung PMS eta 2 kali lipat. Mantep tuh. Wah, mantep pak. Pantes lah pak. Kan kerja PMS mah paling capek tino lain. Iya, langsung banyak. Iyo THR tahun iyo. Iyo THR sang istri. Iyo THR sang anak. Pak, itu lo batein pak. Gus repeh lah repeh. Can Agus aing, can Agus. Tah, iyo tunjangan THR kesehatan. Iyo THR liburan. Iyo THR perawatan kendaraan. THR listrik, THR cai, THR jeung Diamond FF, THR sembako, iya THR jeung depo. Alhamdulillah. Turunnya pak, selamat berlibur pak. Sip. Ulah disasakeun nya duitna. Aduh, seneng pan mere THR karena karyawan anu rajin gawe mah nya.